Mudawat ba mo ni Jesus nga mahimo ninyong hari? Mudawat. Kung mudawat mong Jesus nga mainyong hari, musunod sad mo ni Jesus, isip inyong hari. Musunod, dili. Musunod. Niyag ingnon mo ron ni Jesus nga ayaw na mo panabi. Muhilom na mo. O magsigig yung tabi. Magsigig tabi. Ni ay buta din sa atong ebanghelyo, duha ka buok. Niya nangandoy silang makakita. Kay na problema sila nga maglisod silang kakita sa ilang palibot. Naay panahon nga ang Ginoo muingon nato ayaw panabi. Nasay panahon nga muingon sad ang Ginoo isugilo ni sa tanang katawhan. Nya kung kita gani tinuod tang giharian sa Ginoo, unsay iyang isulti mo yatong sundon. Dinhi sa atong ebanghelyo katawanan kayo. Kay unsay gisulti sa duha ka buta misunod si Jesus. Pero ang gisulti ni Jesus, ang duha ka buta wa mosunod. Kinsa maroy hari nila ani, ang buta o si Jesus? Jesus. Uy, tubag mo Jesus. Unsay si Jesus? Tanawa ha, ang istorya. Sa dihang misulti ang buta nga gusto ming makakita, misunod si Jesus. Iyang giayo ang buta. Pero sa dihang niingon si Jesus, ayaw mong panugilon, wa sila musunod. Nanugilo na noon sila maayo. Kinsa maroy hari din si Jesus o ang buta? Ang buta. Ang buta. Nya kung ang imong hari, buta. Nya siya mo imudaan imo asa kadadon, musunod ka. Mao na. So ang tinuod di ay nga mga buta, dili nang napawong ang pananaw kanang maglisod og lakaw. Ang tinuod nga buta kanang way kahayag. Nya kinsa man ang kahayag? Si Jesus. Ningon siya, I am the light of the world and you should also be the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Kamo sad mahimo sad mong kahayag sa kalibutan kung si Kristo mo ay maghari din hinato. Karon kinsa may naghari ron sa inyong kinabuhi, si Kristo o kamo? O kamo gani? Buta. Nga ilhan mo na nimo nga kamoy naghari. Kaya di man jud kamo sunod sa gisugo ni Jesus. Diri sa atong unang pagbasa, dihulagway dinhi unsay mahitabo kung maghari na si Jesus sa kalibutan. Niadtong adlawa, matud pa diri, ang bungol makadungog. Kung basahan siyag basahon, ug ang mga buta, di na magpuyo sa kangit-ngit, makakita na. Makakaplag og kalipay ang mga mapaubsanon, magmaya ang mga kabos, mahanaw ang taong bangis, mawagtang ang mga bugal-bugalon, ug puuhon ang tanan nga mahigugmaon sa pagbuhat og dautan, nagbutang-butang sa iyang isig katao, ug magbutang og laang sa tao nga matarong, pinaagis iyang limbong og inhustisya. Mawa ko ning tanan sa inyo rong kinabuhi. Sa inyo rong kinabuhi ba? Malipayon ba mo nga nagtan-aw sa inyong isig katao? Ang tanan yung tao nga nasa imong kinabuhi ron, malipayon kang magtan-aw nila o makigkuyog-kuyog nila? O nakakita lang po kang taong buangon, kay bugal-bugalon, kay kusog mo butang-butang, kay kusog na mulibak, nga naglagot lang yapon ka. Pasabot na ang imong mata, buta pa siya. Dili pas Kristo mo imong kahayag. Kay kung si Kristo na gani mo yatong kahayag mga igsoon, mga usab ang naong og batasan sa atong isig katao. Nalingian ang inyong tupad.
Lingi abay yung tupad ba? Kung sa may naong ana, nausab o maura gyapon? Lagi ako. Katong nailhan ni mo niya gahapon or sa una, maura gyapon ang naunga, imong nakita, Lagi ako. awa pa kahariis Ginoo. Kana bitang magtan-aw kas adik, nya imong ingnon nga buangon ni kay adik ni. Mao pag na imong isulti, ang imong mata buta pa. Wap ka kakita na kana di ay mao ang Ginoo. Ana, kana bitang magtan-aw kas imong bana nga nangabit, nya maglagot lang gyapon ka og sa iyang kabit. Wa pa gyapon, yawa gyapoy gahari nimo. Ang imong mata yawanon gihapon, kaya ang imong nakita ang kabati man. Pero kung Ginoo na mo'y naghari sa imong mata, nya tinuod na jud kang nakakita, wala na'y kangit-ngit diha, makita nimo nga ang imo daing bana nang inahanglan sa imong dako kaayong gugma og kaluoy. Saan sakto dili? Sakto. Kana. Ug mao nagigamit nga matas Ginoo, nagtan-aw siya nato sa dihang 40 na ginatong buanguna, nahimo natang kaaway sa Ginoo. Mianhi siya. Ug mao ning sigihan atong celebrate kada karong Advent ngadto sa Christmas ang pag-anhi sa Ginoo sa kalibutan, sa unang pag-anhi. Nganong nianhi man siya sa kalibutan? Tungod kay nakita niya nga purtig yung luuya sa atong kahimtang, kay di na kita motuog Ginoo. Ang buta kanang naay kangit-ngit, ang di buta kanang naay kahayag. Nyaghayag gani maklaro nimo ang kamatuoran. Unsa may kamatuoran sa taong bangis? Ang taong bangis, gibiktima siyawa. Giharian siyawa. Unsa may kamatuoran sa mga taong bisyoso, sugal, inom, pamabay, drugas, gibiktima gyapo siyawa. Kung di na to makita ang yawa nga maoy nagkontrol diha, di kita maluoy anang tawhana. Kakita kag tao nga gitabangag kulata, purti ng bunoga. Unsa man, tiwasan imong patid, imong tiwasan og dukdok, kay nganong galigid-ligid sa yuta, nga purti na nung hugawa, maluoy ka, kay nakakita man ka kinsay nagbuhat niyang naingon ana siya, nganong nagkalapok na siya, nganong nahugaw na siya, nganong bati na kay na siya naong purti ng gusbata, kay gikulata daig maayo. Unya, kanang mga nangapriso, bati naman kay nagnaong. Kanang mga adik, siga naman kay nagmatag, kagut na mangipon ana, batik naman kay na silag naong, mangawat naman na, mang-rape naman na, mang-manulis naman na, purti namang batiag binuhatan ana. Nakakita ka ta, kinsay nagdagmal nila? O ang atong nakita, animal, patya na, patya. Unya, ang yawa, imong gipatay. Oy, ang yawa naman noon mo'y gidawat, nahimo naman noon tang yawanon mo nang naingon si Kristo, mianhi ko para sa mga makasasala, aron hatagan og kahayag ang naas kangit-ngit. Nya mao na ning panahon na kun mohari ang Ginoo nato, mao na ning panahon na nga makasinggit na ta. Matud pas atong tubag sa Salmo, samti tubag nato Salmo. Ang Ginoo mao ang akong kahayag ug akong kaluwasan. Nagpares ang kahayag ug ang kaluwasan. Kanang kahayag makaluwas pud na. Kanang kaluwasan kahayag sad na. Di ta pwedeng maluwas ug naas ngit-ngit. Kanang mga manag-uyab magkuyog na unya anhas ngit-ngit. Maluwas ka na? Sa maluwas. Bisag madrig pare, magkuyog, anas ngit-ngit, nya mangitag kaluwasan, na, patay yung bukasyon na. Mga seminarista, magsigig adto dito sa mga parokya, nya kuyog-kuyog sa mga youth, adto sa ngit-ngit. Nya kay nalagis Brad, kopti ko Brad, kay ngit-ngit, na, patay na si Brad ya.
Kanang inyong bana magsigig kuyog ngadto silingan nya ngit-ngit. Oh. Ihatod sa rin ako sa inday-day. Ngit-ngit man ihatod nako das unahan. Mga hoginas kanal. Nga naman, ngit-ngit man. Pero naana ang kahayag, makita nato ang mga kamatuoran. Ug hinaot unta nga dili unta ngit-ngit ang ato karong panabot, ang atong hunahuna ug kasing-kasing wa unta mabutas kamatuoran nga dinhis kalibutan karon purti nagyong paghari sa yawa. Nya ang atong gikalagutan ang mga nabiktima sa yawa nga nangabutasad kay gibutahan sa yawa atong gikontrahan kanang inyong silingan nga purting istriktuhas iyang agianan nya gikural gyud wa na noon mo'y agianan maglisod na mo agi unsa may imong isulti ana istrikto o biktimas demonyo igna na biktima nas demonyo wa na siya kakita nga galisod tag-agi nga luoyan niya no nya madagma ka dakdak imong sampot kay 14 taong lapo ka ing kaluoya sa daning akong silingan wa man gid kakita nga lapo kay dire buta gid ni siya amo na ini kakat igawas na niya sakay siyang sakyanan ka to anang buta nilarga na jadi imbis nga masuko kaniya maluoy na noon kaniya nya unsaon na nimo para maulian sa siyang pagkabuta wa mo kibaw lugitis mata de ang mga buta gida ngadto ni Hesus pasabot dad-a si Hesus ngadto sa imong silingan nga buta dad-a si Hesus ba unsaon man nimo pagda higugmaa siya unya kun unsa iyang panginahanglan atiman na tagda siya ano sir good morning ma'am good morning nindot kay imong kural no pila kay gasto ani oy dako-dako gina sa biliban ako nimo ning kangano nagkalapok man na imong lubot dai sa nadakdak ko das unahan sir medyo dangog man pero okay ra oy okay kay ganahan sa ko magtan-aw sa imong kural ana tanawa di ba magsige nag-ingon may kay gawi na das unahan no may kay mutagad lisod ra ba kay laagianan nadakdak ba to sa adlaw ato ka nang ipasiminto diha mingon to kan ba nga imong gitagad ato ka nang ipasiminto nga pasug-an nato nindot na yung agianan ngadto pero mahitabo ni mga siguro mga napo katuig nimong ayo-ayo niya na pa na siya madutlan pero sagdi lang madutlan naman gina madugay di man na madiha-diha dayon father sa doy dugay na lagi nila akong gitagad-tagad wa man lagi mo ayo ang batasan ay ayaw sa ay dali-dali mga napo katuig 20 katuig igo-igo sad nga pagsimento ga wheelchair na sad ka pero may nalang di nakamaligid kumusta man mo karon mga buang-buang mo o mga maalamon ang di mo tubag, buang-buang. Naghisgot si Kristo dire. Og duha ka klase sa tao. Nya ningon siya sa introduction sa atong ebanghelyo, dili tanan nagsangpit kanako, Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Nya kinsa ra may makasulod matud pa niya kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atua sa langit. Nya kanus man ta kahibaw nga mao ni kabubuton sa amahan kun maminaw ta ni Kristo mismo kay ang tanan niyang gisulti tanan niyang gibuhat nagsubay sa kabubuton sa amahan. Nya pag-explain ani ni Kristo dili day makasud sa langit ang mga buang-buang. No, kun ato bang isumpay ba? Dili makasud sa langit ang mga buang-buang. Nya kinsa man ning mga buang-buang nagipasabot ni Kristo kana kunong maminaw pero dili magtuman. Og ni daghan anak karon dinhi nanimba nagwali sa dangusa. Nga may kaitang maminaw pero di ta ka maong mutuman.
Ay kamo karon. Naminaw mo. Kusga. Naminaw. O niya, mutuman mo. Mutuman. Bantay ha. Oy, daghan kay nato nga di gyud mutuman. Lisod magani mugtuman anang atong frontliners nga mo arrange ninyo asa mo palingkuron. Magtuman magin mo sa inyong gusto, ari lami diri Brad, ari lami dito lang ter kay mo toy atong lugar, ari lami diri Brad. Ana, magtuman gyud. O niya, galisod kay mugtuman ana nga paglingkod na aron dili ta makubid. Unsa nakaha sa pagtuban kun moingon ang Ginoo, kung tamparoson imong pikas sa aping, ipatamparos lang sang pikas. Tuman mo ana. Biyai ang imong amahan og inahan, ang imong bana og ang imong asawa aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wa na. Dumti ang imong bana o ang imong amahan o imong inahan o ang imong kaugalingon aron mo sunod kanako. Tuman mo ana. Oh, wag yapon. Pasaylua o kapituan kapito ang nakasa nimo, labi na ng bana nimong gasig pangabit. Pasaylua kapituan kapito. Unsa man mo tuman mo ana? Mutuman. Oh, congratulations sa dituman. Congrats. Ay, kita kusog kitang murason, oy. Kusog kitang murason. Nya ato gyung dipinsahan. Labi na ginang inig-ingon ni Kristo, buhato nato ang works of mercy. Kanang works of mercy ba, nga gihisgutan diha sa ang corporal works of mercy na pitom na kabuok. Nya napagi pito kabuok nga, sana kanang spiritual works of mercy. Nya usa na ni ana kana ganing niingon kani sayon ra jud kay ni ha, usa ni sa mga spiritual works of mercy. Comfort the afflicted, hupaya ang mga na nagsubo. Mutuman mo ana. Anya karon na may daghan dito sa prisuhan nga na nagsubo, muadto ka aron imong hupayon. Ayaw lang sa Lord. Nya connected ba na sa corporal works of mercy nga nag-ingon, bisitaha ang mga binilanggo. Oh, mao na, visit the prisoners. Nya mutuman mo ana. Oh, na sige nagon ko. Mo na. Nya kaning gawali mutuman. Wa pay siguro. Oy, nakatuman ako anay kay na-assign ko kong prisuhan 5 ka tuig. Wa jud ko mo atras atong akong assignment. Nakatuman ko pero karon kapoy magadto. Mao na depende lang sa kahigayunan. Og nay kahigayunan tuman na, og way kahigayunan then ayaw lang sa buhata. Sa unang pagbasa gisgutan dinhi nga kadtong mga maalamon og mga makinaadmanon sana ibagsak sa Ginoo ba nya tunob-tunuban na lang sila sa mga kabos. Grabiha no? Tunob-tunuban na lang sila sa mga kabos. Kana bitang moadto kog menteryo, Masim Park man or Mabahak or Madihas Manila Memorial, mga dato biya nang gipang lubong diya Manila Memorial, Sim Park inana. Pero ang nagsigig yatak-yatak nila no ang mga hardinero nga mga kabos. Tunob-tunoban na lang, way siguro ato ra sa tumangihi ug way taon sa ari lang tangihi din ihian na lang sila sa mga kabos. Nya ang mukaut intaw giyuta nila ang mga kabos, nya tabunan sila giyuta sa mga kabos. Ang masag ang mga dato nang nagkaut diha. Wa oy, pare gani di magi mo kaut dito. Ang mga kabos kanang mga naong ninyo, oy kabos ra mo imo yatak ninyo dito ana. Nya ilam nang yatakan kanang yuta inigbantok la na ilam nang tumban anaam na nila. Di tanyod gid ay, no? Sumuabot gid ang panahon nga kita yatak-yatakan ra gid tas mga kabos. Nya unsa may buhaton para dili ta mayatak-yatakan? Labi na gid dito sa ikaduhang kinabuhi, kinahanglan mahigugma tas mga kabos. Mahigugma ta sa tanan nga gihigugmas Ginoo. Gihigugma ni Kristo. Si San Francisco Javier, usa ni kabanggiitan bright kay tanan nga pagka pari
Nagka-contemporary ni sila ni St. Ignatius of Loyola ug nagpartner sila sa pag-put up anang Society of Jesus kanang mga Jesuits. Pero imbis nga mo proceed siya sa iyang pagka-professor sa University of Paris, kay sikat man ni kay siya didto, nipili siya sa pagka-misyonero. Nya dinhi siya gipada sa Asia, Japan, murag niagi pagitingan ni Philippines. Ana, og didha siya namatay sa usa ka island padung naunta siya sa China. Matod pa niya kanindot kasab-an ni adtong akong mga kaubang mga pari didto na nagsigig suwat og libro adlaw o gabi, doktor na sila sa theology, doktor sa philosophy, doktor sa canon law. May kay inyong panganaog mo diha kanang gasa sa inyong kabright dad-ana didto sa mga lugar nga ang mga tao gani way makatudlog panguros. Nya kamuda gasigi ra mo lingkod anang classroom, sige mo diha basa anang libro, pero di ay nindot kaing basahon dire ang kinabuhi sa mga tao. Siya sige siyang tudlo hangtod gid siya namatay. Kita usahay ingon ana biya tano, usatas mga sinaway sa mga santos, secured kita sa atong balay. Adto ra kita sa atong balay, ana higda-higda, kaon, tan-aw TV. Nakalimot gani ka nga diha luyos imong bahay, naa dihay way kaon, way TV, wala gani atop ilang balay. Ingkawa man sa amo pader, basig tuas unahan. Ingkawa man gyapon dito, irog-irog ngadto pa gyud unahan. Nibuhat ba ka ana o adto ra jud ka? Secured lang yun ba? Ang gusto ra bas Ginoo unsa iyang sugo nato, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw ang maayong balita. Dili kay magpundo ra ta diha sa atong gitawag og comfort zone nga mao ang atong balay. Mo nang ingon siya, biyae gid ang inyong balay. Ana. Karon iguli ninyo mo biya mo sa inyong balay. Kinsay mo biya malangit. Pero kanang kasigirog ingon dia, father sa doon, taka na siya yaw-yaw niya. Na maron nga ingon ana ron dia, lisod kay na kinsa gayong tuwang sa kanas father gi kami natug tus taas wa mo na siya dire. No, na lakaw-lakaw gud. Ay na lang kog basihi. Ato maning kuan, ato man ni siyang responsibility. Ug ako magtuman ani akong gisulti, aw buang-buang ko. Kamusan nga naminaw, nya magtuman mo aning inyong nabatian gikan sa buang-buang nga instrumentos Ginoo, nya magtuman mo aw maalamon mo. Nya igsunod adlaw matapos ang kalibutan, magdungan tag kamatay, kinsa may malangit? Ako o kamo? Uy, tubag uy. Kamo mo'y malangit kay nagtuman man mo. Nya ako kay gasulti nya buang-buang di ay wa day magtuman. Magtuman na lang sa kurog-sugod. Lisod kaayo nga ang atong pagkaon pitura kapan unya ang mangaon mga 4,000 kabuok murag lisod kay na nga hikay no. Karon gani daghan kaayo ang murag malangan gyud pagpakasal, magpuyo-puyo na lang hinuon tungod kunos kadako sa gasto sa kasal. Pero ang nakapadako gyud ana usagis nakapadako sa gastos kasal kana gyung hikay. Kay dili sayon usa ka tawo hotdon maginang 7 kapan sa usa ka tawo. Unsa na kanog 4,000 kabuok nya 7 ra kabuok pan. Na kay anak 3 kabuok nya wa na kay trabaho, tak-taka. Nya tagaan lang kag allowance nga 1,000 ang simana, nya 7 kabuk imong anak kaya mo nang uban karon sa sus lisod na kay mga anak og daghan, duha na lang gi anak. Mo na siya kana mao nay tawhanon nga kamatuoran niya kay maglisod man ta, maghimo sa tagtawhanon nga solusyon. Ang solusyon sa mas nahitabo ni Hesus, papulion ang mga tao. Papulion, palakta. Ayaw pagpa-sakripisyo nila. Ang solusyon sa nato,
hala mangural sa balay aron dili mudogok ang kanang silingang mga way kaon. Kurala imong balay aron di kasod kay managana naman to. Kay way kural nya wa say sira muditso man tog ukab sa imong kusina. Muditso man tog kuha sa imong mga bugas. Ana mahurot na imong bugas la butangig doorknob nya i-close na diha. Nya butangig no trespassing private property. Kana secured na kaana. Mo na siyang batasan nga tawhanon. Sakto na dili. Say dili kasakto ana. Porting saktuha ana ay maobitan ay ginabuhat ros tanan, ginabuhat tas tanan. Adi tingali tanan gyud kay ang kanang wa say balay wa mo sa nagbuhat ana. Pero ang kana bang naibalay ba labi na gyud naa kay matigom-tigom nga bahandi gibuhat na. Pero si Jesus lahi. Ingon siya ayaw. Concern kay siya ba? Ayaw palakta. Kay mga makuyapan unya na dihasdan, wala ba na yung mga kaon, tulo na nakaadlaw, sige kuyog nako. Palingkura. Nya kitay mo pakaon. Yung sa may gamiton, ang 7 kapan. Kaya, ipakaon ang 7 kapan, ngadto sa 4,000 katao. Kung si Jesus pasultihon, why problema? Kaya. Agi pakaon. Pakaon. Pag human, kaon, busog kay silang tanan. Nasubrahan pag yun og 7 kabukag. Sunan ka na, ang 7 kapan, nakapakaon og 4,000 ngadto 5,000 ka mga tao. Unya nasubraan pag yun hinuon og 7 kabukag. Unsa man tawag na to ana? Unsa titawag na to ana? Milagro. Milagro. Gusto mo magmilagro? Kamao mo muhimog milagro? Dili. Nya kay igsuon man ta ni Kristo. Si Kristo nakahimo magmilagro. Nya igsuon man ta, dili ta kahimo diay. Si Kristo anak sa Dios. Nya kita anak man sa Dios. Dili ta kahimo. Kahimo di. Matud pa ni San Pablo, ang tanan nga nabuhat ni Hesus mabuhat sad nato. Gani si Hesus mideklarar, bisan unsay inyong pangayoon sa amahan sa akong ngalan, ihatag niya kaninyo. Ug ako ning gibuhat aron makahimo mo labaw pa sa akong gihimo. Mo na giingon ni Hesus. Ang kita kuno makahimo pa ta labaw pa siyang gihimo. 12 ra man to kabuk iyang apostoles sa una. Nya plus niya 13. Sila gyud solid nga grupo. Ang ilang giatiman gipakaon 4,000 or 5,000 kabuok. Karon kay ang Katolikos tibuok kalibutan 1.2 or 3 billion naman. Plus ni Hesus pila naman na? Kamo na lay ihap. Porting daghana eh. Unya kun magtinabangay tang tanan kining 1.3 billion ka mga Katoliko. Katoliko lang ha, way labot lang ng ubang Kristiyano, mga Protestante, uban pa diha, way labot. Kita lang Katoliko. Magtinabangay ta pagsulbad sa kagutom sa atong isig katao. Makasulbad ta dili? Makasulbad. Sulbad eh. Dinhi lang sa atong parokya, pilagod ta kabuk dinhi, gikan dinhi ngadto tabla, pilam ta kabuk. Oh, yango lang mo di ako wa sa ko kibaw. Ato pangutan ato mga kapitan. Bila ta kabuk. Ay ibutang ta lang dinhi og mga 20,000 tatanan. Nya naa diha roy way kaon. Kay kitang tanan makaon man kita, bisag ginagmay kakaon man kita. Naa diha way kaon nga mga 5 kabuok or 10 kabuok. Nya kitang tanan mo tampo tag bugas nga tagsa lang kahakop kada balay. Bugat na o dili? Sige, haron dili gyud kay kapoy sa na pa dun, suroy pa kangatos balay. Sila nalay atong pasuroyon. Ay kapamahaw atos usa ka balay, paniodto atos usa ka balay, panihapon atos usa ka balay. Bugat din nang na. O bisag din na sila mo trabaho makakaon na. Pero unsa may babag, muingon din ta ngigagod. Ngigagod. Haya-haya nila no? Di na lang sila mo trabaho niya makakaon kahayahay god. Hala, ikaw kun ay pagsuroy-suroy nga wa kay balay, nya wa kay kaon.
Hay may hayahay, ikaw nga naghatag og pagkaon o siya nga nagsige intawg pangayog pagkaon. Mas hayahay ka kay na kay imong kaugalingong pagkaon, katuwa man to'y pagkaon. Nya hayahay din na, giilis ko no mo, roll. Mao na nga si Jesus ang iyang gi-offer, ang Ginoo ba, nga gihisgutan ni Propeta Isaías diri sa unang pagbasa, ningon siya, makasud lang mo sa akong bukid, niining akong bag-ong bukid, magbahak ang pagkaon o mga lamiang bino. Ang kumbira, kanunay ang kumbira. Pasabot, dili gid magutman ang suod sa Ginoo. Kanang gasigig kuyog sa Ginoo, di gina magutman. Oh. Di gina magkalisod, kanang gasigig kuyog sa Ginoo. Pero kanang mga hudas sa Ginoo, kana bang simba-simba unya mga satanas dai kay binuhatan inig humas misa, kana mga tigpakaron ingdon ba mao kinay magkalisod. Kana bang sigig ingos Ginoo nga Ginoo mutuo ko nimo, Ginoo mosunod ko nimo, pero ang kwarta di ay mao iyang Ginoo sa kinabuhi. Daho kay kwarta, daho gyud kaayo ang iya gyud tigom kay para sa akong kaugmaon. Kisa man di ay nag-secured sa atong kaugmaon, ang kwarta o ang Ginoo? Kana. Nya kun wa na kay kwarta, nya na kay Ginoo, secured o insecured? Secured. Di ka magsig pangutkot sa imong paita ning way kwarta, ana. Mayon tag mangutkot sa atong paita ning way Ginoo, paita gyud ug wa tay Ginoo. Ang kwarta man noon mo'y pangitaon maayo. Mao na may Ginoo hinoon. Mangaway na mas mga nangutang nga di mo bayad. Buy-buyon pa. Kamu biya sa una, sa dihang nanginahanglan ka, wa biya ko magkuan dayon, maglangay-langay, taga-adin ka. Nya karon ako nay nanginahanglan, imo kong likay-likayan, kabaga ko nimo naong. Ang usa sa ditong giyaw-yawan, sige sag panunglo, may ratag mamatay ka. Hasol ba ning buang nako Wa na perti na yung awaya, wa na pagkaon, wa na kalinaw, wa na paghigugmay. Nga naman, ang kwarta man maoy gipaka Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, niingon ta nga sa to? Magpuyo ako diha sa balay sa Ginoo sa tanang adlaw sa akong kinabuhi. Ninduta na no? Ang balay sa Ginoo, why problema ang kwarta dito? Wa nay gamit ang kwarta kay libre ang tanan. Pero unsaon man pagpuyo dito sa balay sa Ginoo? Una, atog yung puy-an ang kinabuhi nga gipuy-an ni Kristo. Ug unsa man ang kinabuhi ni Kristo? Ang pagsigig yung atiman sa iyang isig katao. Kana yung paghatag og kana bang kaluoy ngadto sa mga nanginahanglan. Mao bitaw diri nga dad-an siya ngadto mga tanang masakiton, iya rasang gitambalan, giayo niya tanan. Kana bang ang atong paningkamot para sa kaayuhan sa katilingban, dili kaayuhan sa atong kaugalingon? Na dinhi. Tinabangay ta ana. Katilingbanon ba? Gitawag na siya og community-centered or community-oriented. Dili kay self-oriented. Dinhi bitaw sa atong parokya, ako maginisgag balik-balik aron sad mo makasabot. Kining ato mga proyekto dinhi nga dagko na kay kantidad, dili biya ni siya sayon hipuso ning kantidara. Ug anhi lang kita mangita dinhi sa atong parokya, kani palibot ini bang kusmod na kay nignaong ang manimba. O gatog yung anaon pagda niya kana mga balay diha ato nang kutahan sila tanan mga Katoliko, ato niya atong ingnon og di ka mohatag maimpierno ka kay Katoliko ka. Minaw ko imaldisyon na kustanan. Pero ngano man nga nahimo man ni nato ang proyekto nga dagko kay tanan tungod ni siya sa mga tao nga katilingbanon ang panghuna-huna nga bisag di ako sa Amerika, di ako sa Canada, di ako sa Australia, di ako sa Kuwait, Hong Kong, Japan ug asa ko gidapita, nibati ko sa gikinahanglan sa San Vicente Ferrer Liloan. Mibati ko sa ilang panginahanglan bisag layo kay kustanan. Unya ang taga diris dool. Unsa may gisulti?
Salamat. Ako ka na, salamat. Ang ato sa muampo sa ta para nila, ato sa iampo. Magampo sa ta, pasalamat po ta, ampingan po ni natong ilang hinatag. Dili kay yama-yamaan. Ana, dili kay ato lang ibaliwa, ato sang ampingan. Nya kita sa dinhing na nagsimba, maghiusa po ta. Nakighiusa man ganitong tuas layo nga wa gyud kaila nato. Kakita lang nato dihas TV, dihas online. Napay mo ingon ako, Pader, salamat yung kaayo nga nagkaila ta. Naku, kaila ko taon ani nga, ta magkita. Nagpasalamat yung kung nagkita ta, Pader. Nagkita nga, wa man ko kita nila. Pero ang ipasabot nila nga ni simba ko sa misa nga ikay nag-celebrate, natandog ko, nakasabot ko, nabag-o ko, nahayagan ko, na-inspired ko, muna mubati sad ko sa imong panginahanglan uban sa imong parokya. Pagkanindot ana, gitawag na siya yung Catholic Church. One body with many parts, but each part is concerned about the welfare of the entire body. Sabot mo ato? Galisod kong sabot ato. So, usa ka lawas nga dunay daghang bahin, apan ang matag bahin naglihok alang sa kaayuhan sa tibuok lawas, dili lang sa iyang kaugalingon. Ug mao ni siya ang gingharian sa Dios. Mao kini ang tinuod nga langit dinhis kalibutan. Mao kini ang tinuod nga simbahan. Og mao ni ang tinuod nga tuburan kalipay og kalinaw. Dili nang pagsigig himo anang balay dagko kayo, tigo anang daghang ing kwarta dias bangko, acquire anang mga yuta nga dagko kayo, pangural anang mga yuta, sigig yung panghingilin anang mga taong namuyo, paghinginlan. Wala ba'y klarong relocation? Unya, way klarong relocation, mag-squatter, magyaw-yaw na sa ta, kadaghan bang squatter? Akatuyaw-yaw itong nangural. Nga nung gipapahawa na dito, nga nangumara ba unta na dito, nya gipapahawa man noon, nangisda man ta na dito, giilog naman hinuon ang dagat.